Keso mengenai proses ini jika students or in teaching staff or bukan sahaja kesana ada. Tujuh felicitation program akhirnya tu aku ini kerana kita sama hari ini so anu dulu keso orang macam sana ada dengan Azizo kita mungkin kibong tilgai yang lain itu presiden mana masa kita student orang nak kirim di dalam jadi saya dalam bawa ci dalam soal ni si cerai orang so apa bahan kirim dari orang akhir ini so orang mana student orang anak for the future dia anak kita pun dipakai semua dalam orang kung pasain inarin kana kyawa ya juga sai jibo sa ko in kung nang achi sa tin mo ana ko sa ko bi on ta ha yo sa sa ai ni sa ke na ni ta sa ma ya so ko pa sa ma ni si so ta sa so mo ai ya na mo ma ke ko salary person on the local ni cha sai aku ko Gari house ni level or say among voluntary keep it over the and kapa sama main among kasi ipila to ni class 10 class 12 the student pass also say congratulations and more on to pa na pass or to ipila mo Ini langsung feel kalau di pas kalau belum dengan ini, feel kalau belum kaya belum jauh orang tak pernah masuk kan periode sudah belum pas atau sih kan di papi mama ini asal lalu kalau lain masih system tak ada mungkin firing or social media news or itu the district nanti datang kalau ini, jadi mereka mau menurut ada kan sehingga tu ni kuat kipana kita tu mula kipana kita asal insuni dan tu apa besok besok sekali kipana kita asal insuni kipana ada kan semua yang kita utara नहीं दिया आसान में चीज़ों के ना बच्चों से ना बात कर से so education secretary partner से मालूम कि हम बोलना है जैसे officer और meeting का तो भाई थका आगे कोई मालूम कोई it's because of their hard work because of their struggle so in no target lives moving you know that company बनाए उससे जो है CEO और ये जो है monta ada koy maam koy ci ci mo ko class 10 class 12 ni na career hum ki pa di that seo ni ci no step for the decision ni mature person ni ta na ai ta hum hai ni ka hi ya ni with an aim ambition ni ta mo na ki ya ta wa ka te no ai tu lagi it's a very competitive world. Competition ni sama orang lain. Atau first class orang tak dulu ni. Misalnya, jadi saya nak tahu orang competitive orang ada in any field. So ada PhD apa dia kata kan saya ni misalnya kita handle alat ni apa ni handle oleh handle seperti ini. Atau kalau full dedication, full hard work, and success to the organization. Student models yang kaya wacana dan program industri orang kita nanti dia akan kita more hard work lebih effort lebih dan dia moment bila Zoa Zedon ni Zoa atau ni atau we career guidance the field really yang kita alami sama dia semua contoh kita ni dia orang kalau kita nak cuma kita
Jadi saya inam hak orang itu tu ini buat kita contoh ini itu kan contoh orang ini kita buat dia pakai kursi ada buat tu dia pakai dia juga saya ini atau ini buat yang kalau dia kan tak ada juga ni misalnya dia jadi nggak ada tolak ini buat yang kita ini aja ini saat itu di dari bocor kan provide soal ini ada juga kiasan kan buat hak sendiri mungkin jadi saya mahu student masuk saya pas masuk saya big congratulations jadi nama kau